laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل القرآن الكريم وزدنا علما وعملا نافعا. لا يمسي بجول بين أرتيك دفتر من كدي لغة معلم القراءة للتلاميذ الابتدائية كدفتر من ويتند معلم القراءة في جانغو بفوتو بين en yahuno ha wiiɗen en gayninde kono ɓay bussi haray arti on say hari en sinci tun groupe on bussi kadi arti iɗen faala fuɗɗitade nde kadi wonande kala ha ton jinuɗo siivugol nde deftere non ko photo mayre on woni ɗo ko woni e mayre hinde mofti fi'iluje 884 ko kalfe ɗen yaara sa wi a kala fi'ilu mo winduɗo on andutuno tawi hino fuɗɗori a ko on addete ha nyande lanni si lanni yahin ka ba on anduɗen a bata sa ja ha hewtoy ka sakkitode oɗo ko non yaari ko fi'ilu tun woni nder ga yon non ko si fi'iluje ɗen on tigi wawiɗe ƴetten non kadi e nder ɗe fi'iluje watten ism waɗen inde ɗen kadi ɗo non haray kala jangunoɓe lawɓen kamɓe nafirongol tun ɓe landa hiɓe landa devoir addugol sifa ɗe winduɗen ɗo ka qur'an ma waɗa e haalawol timmugol hollugol tigi on ɓe wawno ɗum ɗon kala dartowo ko ɗum ɗon addata en andi oɗo wono a on hiɗen mari ɗo fi'iluje 28 en ƴetti ɗo tun ko 14 ma ko 16 windi ɗo ko 4 tigi on ma ko ɗe 20 windi ɗo ko feccere a on winduɗen kala heyɓe ɓen tawɓe ɓe townata ɓen hiɓe wawi addude tun firongon dartugol firongon tun acciranoɗo dartingol on ha hande no woni ka woni firongon tun hiɓe wawi addude so tawi ɓe wawi kadi wadde devoir ko gaynunoɓen waɗana kon alhamdulillah ɗeɗo si a gayni ɗeɗo o 861 haysi ko 200 heddi ka hoorema haysi hara ko 200 hunjiɗama 300 a wawi ɗe wadde tasrif haysi ko teppere aranere nden wiigol madi e mudari e amur ka tasrif ko teppere aranere nden no haysi ko ɗum ɗon tun hara ya weli jannude ha feƴƴiti sika ka qur'an yaruɗa sika ka hadise yaruɗa sika ka lugha sika ka nahawu kala ka yaruɗa hara hiɗa weli jannude par ce que haray no fanɗi haray kalimawol tigi on gol a nanali ma a yi'ali na fowde wiɗen hino fanɗi o moyen hara heɓi 40 à 50% ko tawete haray kala kalima fuɗɗuɗo tawete ko golle wona e haalede haray ɗa andi fimu siko inde men ko ɗen wonɗen e fuɗɗitade hande kadi hiɗen toroyo allahu subhanahu wa ta'ala newnan en hunjagol ɗe newnana en faamugol ɗe waɗana en ɗe uddital fi fuɗɗode jangugol en wi'ino mo jangay ko ma o janga si o jangata waccita ko jangugol ma jangugol jande ala ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude jonnon kala fuɗɗotoɗo jangude fannin o wawali jangugol ɗi masaka haray ha hande o fokkitali so wawi jangude ɗi masaka o heɓi fokkitande so wawi firude ɗin ɗi masaka ɗi o jangata ɗon kadi haray o heɓi kadi fokkitande ko fokkitande ɗiɗi teppere aranere nden ko kala ko masaka hara ɗa wawi jangude teppere ɗimmere nden hara kon ko masaka ya wawi firude haysi ko 30 e nder temedere ma 50 e nder temedere hara fokkiti tuma noon tawoyɗa hande kadi hiɗa wawi jangude ko masaka kon ya wawi firde kadi ha 60 e nder temedere 60 e nder temedere ma 70 e nder temedere haray ɗo hande kadi a fokkiti haray an ko landaɗa ko ya heɓu ceernojo ko wallitoma sellinande ko wonɗa e jangude kon est ce que ko non
ɓeydanama faamu ngon e sifa on hara ya haali antun kadi so yahi antun a majjoye ko ɗum woni ɗum ɗo en andi haala arabu kan ko piiji tati haala arabu kan ko inde nden e golle ɗen e halferde ma wiyen enen ɓay enen ko golle ɗen fuɗɗorɗen ko golle ɗen e inde nden e halfere nden ɗiɗo si on daarimo be ko ɗiɗi woodi inde ko ɗiɗi inde laslire no woodi sansotonde ha tati kaka haala wonɗen ɗo na tawhidi wonɗen e jangude de wana sharia wonɗen e jangude ko honno waawiroyten ɗum ɗon kala kalimawol yaltugol ɗo na yo goɗɗo nangu wiigol awa ɗum ɗo ka sharia no naatirɗo yaltiro na sharia wonɗen e jangude ko fii ko waawina en ɗum ɗon hara sen yii ka windi ɗon en anday si goɗɗo masalan joni so wiyama sa'i ɗum ko soferjo en andi haray o jamma non na inde makko nden non kono so a wi arrahman ko jammore non jeyande e jammoje Allah ko ɗo woni sifatun min sifa tillahi subhanahu wa ta'ala ko arrahman goɗɗo kadi no wi'e rahman ko yurmeteɗo ɗum ɗon no wawa wi'ede kono so tawi tun ari ɓay ƴetti jammore ko jeego siko inde lasilire nde wona wiigol jidarun en qalamun en shajaratun en ɗum ɗo fof ko tati par ce que ko inde lasilire ko goo on e ɗiɗi on e tati on lanni siko jammore a heɓay jeego sa yehi ka fiilu kadi ko ɗiɗi ko fiilu selluɗo on mo ala halfere poɗude ka fuɗɗode ka hakkunde ka sakkitorde on ɗon ko fiilum sahe si tawi mo mari tan o wona fiilum naaqi summa mu o tallum sa yehi ka kalfeje kadi ko ɗiɗi ko harfu min hurufil mabani e harfu min hurufil ma'ani halfere tawete ko abata sa haka hattoy ɗen ko wiyete huruful mabani ko ɗen mahirte haalaji ɗin sa ƴetti kadi harfu min hurufil ma'ani wona wiigol huruful jarri en huruful nasbi en ɗen kalfe ila ala ɗen kadi ko kalfe wiyete kabe ko ɗiɗi jonnon a wawa sendidirde ɗum ɗo kono ɓay koye golle ɗen wonɗen ndaarugol ɗo fiyo ɗum ɗo naatu e nder hara kala halfere nde feƴƴuɗen si nde yonni kalfe noogay ma capantati ma capanɗe joyi a wawa hunjade hayso ko sappo ma noogay sa heɓi sappo ma noogay ha a heɓoyi ɗum noogay jarate andi hara a heɓi buy haray an hiɗa weli jannude tentini sa wawi wadde ɗe tasrif kadi yonnun haray ko ɗe golle ɗo nanganɗen ɗe ɗo golle haray tigi tigi on hiɗe tiiɗimo be koye accuto hakkille mum ɗen kono noon si tawi a wi a jangay kono an ko saayi faalaɗa o jangata wona saayi jangetede jangata an a jangata an haray wona a jango yo Allah waɗu en jangoɓe wawa hutora kadi yo Allah udduto hakkille men ɗen fii ka diina ɗo fiingal gandal fiyo en wawu hande kadi nafude hoore men nafa ɓeygore men nafa yimɓe men nafa julɓe ɓen fof eɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ko nafata aduna e lahira o danda en ko lorrata aduna e lahira marɓe probléme ji ɓen fof yo Allah ittanɓe haray marɓe kadi ɓe ala probléme ɓen yo Allah ɓeydanɓe newene nden ha jannatul firdausil a'la haray ko fuɗɗode nden ni ande kay sen ƴetten darsu on haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحروف الألف الحرف حرف الألف ما دون الحرف الألف كودون وني دو ساوي أتا كو أري ساوي أبا كو ساليكي sawi abaga ko dogi sawi adina ko dunginike newni sawi asma ko jumbi hebi junubu ɗum ɗo napulal asma ko hebi bakkatu sawi jumbi ko hebi junubu asara battini waɗi batte ajara yoɓi asifa sunike ajjala neɓini ma waɗi lajal addaba ne'i adda totti waɗi hunde nden sa'i nde duwa waɗede nden akhara nettini sawi ajjala ko waɗi lajal sawi akhara ko nettini abta'a neɓini ma neɓi amara yamiri
Allah fa yitindini ma wallifike yani ma moƴƴini hunde ka aranu amma almike woni yeso sabi amma almike Allah fa moƴƴini ma yitindini amara yamiri abta'a neɓi ma neɓini akhara neɓi kadi yani nettini hunde adda waɗi hunde nden sa'i nde hani wadde ɗon adda bani ajjala waɗi lajal asifa sonike ajara yoɓi athara waɗi batte asima heɓi bakkato asina newni ma dungike abaga dogi aba salike ata ari yajinen ɗe non kadi seeɗa ɓe wi sa wi ata ndara ka qur'an allah wi ata amrullahi fala tasta'jilu allah wi a yamirore allah nden ari wata on hawjande de suratun nahal ɓe wi ɗo kadi aba salike aba an yakuna ma assajidina o salino wondude e sujjoɓen iblis iɗen andi ɗum ɗo sa wi abaga ko dogi ise abaga ilal fulkil mashhuni tuma annabi yunusa doguno yahi ka laana pecceha ma laana leɗɗe ha ila machallah sa fala ya pecceha sa wi asina ko dunginike fi buyutin adina allahu an turfa wa yuskara fi hasmu asina ko newini kaka cuuɗi ma sifa cuuɗi ɗin allah newini kadi yo darne hara ko fika inde makko nden jante harana ka waale sa wi asima ko bakkon ɗini en jangino mu'tadin asimin jumbuɗo sa wi asimal kafir kefer on mari bakkatu ma o heɓi bakkatu athara ko battini athara ko battini bal tu'thiruna al hayata ad-dunya al ithar wa athara al hayata ad-dunya ko ɗum woni e wawi wiide ko athara zawjatuhu ala nafsihi o ɓurni ɓeygu makko e hoore makko en jangino wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa athara ko waɗi batte ma ɓurni hunde e hoore hunde ajara tigi tigi on yoɓi ajara en jangi ajran azima wallahu ajrun azimu ajron ko joddi asifa wiɗen sunike asifa sunike en jangi falamma raja musa ila qawmi khadibana asifan ko sunike moniɗo e wawi wiide asifa muhammadun li mawti ibnihi muhammadu sunike sabu mayde ɓiɗɗo makko on sa wi ajjala ko waɗi lajal ajjala en jangino ila ajalin musamma li ayi yawmin ujjilat ko kañum non ɗon ko majhul sa wi ajjala e ujjilat ko hunde wotere ila ajalin musamma ajjalal madiyun e daynahu yani ñawliɗo on o waɗi lajal ko honde o addata ñamande makko nde sa wi addaba ko ne'i adabu ko needi ɓe wi adabu ko neediji e wawi wiide oɗo mi anda ka qur'an ka woni dartoyoɓe gaddana en addabal walidu waladahu e babajo on o ne'i ɓiɗɗo makko on adda ko waɗi hunde sayde duwa waɗude inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ka jonni to ton hoolaɓe yani ñamale ɗen ɓe ñawli ɗon ɓen e wawi wiide addal muslimu salatahu julɗo on juuli julde nden sayde juulete ɗon wiɗen akhara al muallim li darsihi karon ko jonni ɓini wonande darsu makko on en jangino kadi ma qaddamat wa akharat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat akhara koko sakkitino yani salino waɗude kon abuta'a ko neɓi ni kadi e wawi wiide abuta'a sa'ego li sayyarade sofere jon neɓi ni addugol oto mum on allah wi kadi ayago wa inna minkum laman la yubatti anna ko ɓeno nennito ko kangal ni abuta'a nennitike sa wi amara allahu an yubada wahdahu ma wiyen ka qur'an wallahu amarana biha suratu araf ko allah yamiri men ɗum qul he inna allaha la ya'muru bil fahsha sen iwi ɗon
wiɗen haray Allah fa fi en gaynoto ɗo photo o Allah fa ko walli feke jengeno huwa allazi Allah fa bayna qulubihim ko kanko yitindini ɓerɗe maɓɓe ne sa wi kadi muallifu ko walli fiiɗo deftere nden wiyete muallif amma ko almike en jangi ɗum noon kadi ka Qur'an yawma nad'u kulla unasin bi imamihim yani bi imamihim ko kañum woni ɗo amma almamije maɓɓe on haray noon no dartiroyten ndi ɗo mutiɓɓen fof ko ya ɗaɓɓu kalimawol siko Qur'an hawrodirɗa siko hadis siko ka luga addana en ata waɗamo e nder haalawol yiɗa wawi addude no ata on windori noon ma sanzamo yo taw tun e nder tasri fon kalima ata on hino nder ton foti koye maadi o woni ma koye mudari o woni ma koye amour o woni adda kadi aba on na bindi addata ko sa darti tun jangi on ha a wawi adda non hande kadi exemple ji ɗin kolaɗo na audio ɗuruɗo kadi na hiwrodiral wonɗen ɗo sa naati e wi assalamu aleykum wa rahmatullah ko ya addu tun bindi maɗin direct sa wi tun assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ata ari aba salike abaga dogi asina newni asima bakkon ɗini athara battini ajara yoɓi asifa sunike ajjala waɗi lajal addaba ni adda totti ma waɗi saye watte ɗon akhara nettini abuta neɓini amara yamiri Allah fa wallifike amma almike ata amurullahi waɗa siwa ɗum ma sa fala waɗa yaati ma aba waɗira nun kadi hara ya programme na argol ɗo wola ha yo taw hara dartugol ma exemple ji ma ɗin ƴettata hay 5 minutes haramo be tigi tigi on adday ko ɓuri noon moƴƴude so oɗo addi o ya adda goɗɗum go kadi fiyo en waw si tawi idi wowa dartede e alkamisa si en heɓi hay siko 10 wawɓe ma en heɓi jowoka worɓe jowoka rewɓe haray hande kadi en feƴƴay tum heɗitiɓe wawali ɓen ɗum ko kamɓe andi ton en ƴettayki san darsumen ɗimmo kono si tawi woni ari e alkamisa on ma e juma on bimbi tawi wondema marsali haray marsali en yetoto tun haray kala dartinowo on ka worɓe e dartinowo on ka rewɓe si woni e alkamisa on yo ndaru so o wi'i tun o wi'i o addi audio makko on o wi'i haray tigi tigi on moƴƴi o heɓi jowo ka worɓe ma jowo ka rewɓe ma o yato heɓi jerato o heɓi ɗiɗo fanni sen heɓi 10 en feƴƴay tun heɗitiɗo hande kadi on ɗon haray na enen nattirimo ɓaawo haray tigi tigi on ko ɗum ɗo wonno programme men mo fuɗɗitiɗen on tigi tigi on ko waɗugol ɗiɗo waɗaɗi kadi tigi tigi on e haalawol haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal